پشتی درکتنا کورونای جبر کارانتینا و قدخین درکتنا در و مروف جهمو دمان زده تر دمالن خودمان. لگل وی که مروفین موین مال ده جبوک وقت خواه باشته در باز بکن زده تر وقت خواه ده پرتوی خواندنه. لفروشگاه پرتوکان جی وی که خواه نشان دایه و کسین بکرن دچن فروشگاهان یه نکارن جی برای اینترنت پرتوکان دکرن. پرتوک فروش دیار دکن ایدی جهمون نفشن جوا که زدتر خواندوان پرتوکان چه بونه و بیجی باندورک باش لسر کاروان کرگه. Yani bu pandemi döneminde biliyorsunuz. جبر پاندمی ویروس کرونایی علاقه که زیادتر جبو پرتوکان چه بوده. لگل کس جبر کرونایی دترسن بین فروشگاهان لو ما امپرانی لسر اینترنت پرتوکان دفروشن و به کارگوی ریدکن جوان را. نها روشامه جیا بره باشتر بوده. Bunun açığını da bir yandan biz dişler ortak. خواندوان پرتوکان جی بیجن برای قدخیا درکتنا در و جبر کو وقت وانی والا زیادتر بوده او جهر دمان زیادتر پرتوکان دخوینن لامجوی آلی و korona در feta pırtık xwandinê bu an çêkiriye. Daha çok kitap okuduk çünkü bu dönemde ji ber ku em niha di mal de gelek dimînin ez zêdetir pirtûkan dixwînim. Birêya pirtûkan em ji stres û zehmetiyên vê rewşan niha dûr dikevin. Li gor min niha tişta herî baş ew e ku em pirtûkan bixwînin û birêya wê xwe pêş bixin. bizden de en iyisi kitaplara sarılmak. Li Tirkiye ev nêzîkî du heyvin her hefte du rojan qedexiya derketina derve heye. La mawalatîn ku dixwazin wextê xwe têr û tije derbas bikin û tiştekê li ser xwe zêde bikin berê xwe dane pirtûk xwandinê. Li gel vê yekî hem firotuna pirtûkan zêde bûye hem jî rêjeya xwandinê. Diyar Bayram, Kurdistan 24, İstanbul.